31.5. Kraj svibnja 2020. 13. Ne, nije. 18. Da. Da. Ok. Aha, nigdje nisi išao dalje specifično sa Ne, tim. zato jer sam se zbunio, pa sam... Da, jasno. Hoćeš iz početka da pauziramo i... Ne. Mislim da nije potrebno. Šta ja mislim? Niš bitno. Kakva je ovo pošta za mene? Da, ne znam. Zašto mi Hrvatski crveni križ šalje? Zato jer tu je već 2 dana i ti nisi ništa poduzeo vezi s time. live unboxing moje pošte. O, I ne. ne znam zašto mi Raiffeisen šalje poštu, jer ja nisam u Raiffeisen. Da. Je li ovo legalno? Da. Zašto ne bi bilo legalno? Otvarat moju Hrvatski crveni križ poštu. Pa onako pred puno ljudi. Zašto koriste tako velike Bravo. kuverte? Pomoć za krize izazvane pandemijom, vaš dar, budući da ste već bla bla bla. Dobro, super. Okay. Niš bitno znači. Da. Šta, hoćemo samo krenuti ili... Pa mislim imaš još kaj ili za hoćemo reći. napraviti jednu poignant Recap tjedna. mirnu epizodu u kojem ćemo ekonomski, geopolitički i socijalno isprokomentirati nemire u SAD-u. Ne. Ako bi o ičem pričali, trebali bi pričati o SpaceX lansiranju jučer, ali Definitivno ne. svako ima svoje, znači na kraju ništa Da, od ja toga sam i onda... U pravu, a ti ne. Ok, dobro. Gasim. Gasi, to je bilo to, nećemo ne do 20, znači. Random. Jesi spreman? Baby. Šta smo ajde prije nego što počnemo, me pitaj neku geografsku vježbao sam i pitaj me neku geografsku dužinu i širinu, ja ću ti reći koji je to grad. Aha. Da. Ok, nemoj gledat onda. Ok, neću gledat onda. Nadam se da su svi vježbali. Znam. Ostavit ćemo kod Dora the Explorer prazno vrijeme u podcastu, da svi mogu odgovoriti. Točno znam. Ok. Okay. Trebam na engleski Wikipediju, zato jer samo to ima. Aha. Ok. 21, 18 sjeverno. Ok. 157, 51 zapadno. Možeš gledat. 151, 57 zapadno. Ja sam to rekao, ne sjećam se, sad sam već to je tipa Honolulu. Bro. Da? Da. Easy money, baby! Idemo random. Okay? Random. Easy money. Marlowtown Regatta and Festival. Kako je to? Neka lijepa regata za bogate ljude. U Engleskoj, Isuse Kriste. Ako smo prošli put gledali koliko Rumunjska ima komuna, da, onda bi mogli pogledati koliko Engleska ima regata. Ne. Kao... Jel te zanima to? Pa ne zanima me. Ali kao ako netko na svijetu... Ima puno regata. Ako neka država ima puno veslačkih regata, onda je to Engleska. Marlowtown Regatta i festival nije isto kao The Marlow Regatta, koja ima potpuno drugu Wikipedia stranicu. Odlično. Drago mi je da grad Marlow ima 2 stranice za svoje regate na Wikipediji. A ja nijedno. Marlow on the River Thames in southern England. Šta nije tamo Oxford i Cambridge? Sure. Ne, tamo je Marlow. Molim. Ali što... dobro, okej. Mislim. Pa kaj? A čekaj, na kojoj rijeci se Oxford i Cambridge? Na rijeci? Nije na rijeci, valjda je na jezeru, ili? Pa ne znam, možda je na Thames. Nije. Ili? Možda googlam. Ajme Google, please. Možda googlam malo Oxford. Oxford, ako googlaš samo Oxford, onda definitivno će ti ispostati, da. University Oxford je u Oxfordu, England. Ali baš me zanima di se... Ne možeš ići tim putem. Šta se dešava? Šta? Oxford, England? Pa da, ali me zanima di se vozi Oxford i Cambridge. Na kojem tijelu vode. Aha, to je baš natjecanje pa, među njima. Da, kao najpoznatija veslačka... A vidiš ti to. Veslačko natjecanje na svijetu. Vidiš ti to, Oxford Cambridge rivalry. Revelry. Oxbridge. Kužiš? Jer je Oxford i Cambridge. Kužim. Suprotno bi bilo Camford. A to ne zvuči tako dobro. Pa nije niti da je Oxbridge nešto posebno Oxbridge dobro. Oxbridge je jako cool. Ne znam, Filipe ne kaže. Pa ali Oxford vs. Cambridge location ili rowing university location. Ne, sad ću ti dati oba dva. A ne znam, Filipe.
Jesi stvarno toliko nesposoban da ne možeš Ne, nego samo mi se ne da googlat? tražit, Isuse. Ok, onda stisni ponovno random i otiđi na nešto drugo, onda ću ja potražiti. Oxford je 60 milja northwest Londona, a Cambridge je 60 milja sjeverno od Londona. Eto. Daj, šta googlaš to sada, ono, daj, kaj si tako zapeo sada? Ne kužim. Alo, Da, reci. ne reš pričat više, ha? Jedno jednostavno pitanje sam ti. The Boat Race. Mhm. Zove se The Boat Race. Mm. Kao ne, legit je na Wikipediji se zove The Boat Race. Ok, ovaj znači wrap it up. Temza. Znači, ko što sam rekao prije 5 minuta. Pogađao si. Rekao sam. Prvo pitanje na korisnici također pitaju: Has Harvard ever beaten Oxford in row? Filipe, I don't care. Idemo nova random stranica. Home Again. Od Edwin Collins album. 2007. Ima odlične kritike koliko mogu vidjeti sa strane. Pa nema loše kritike. Iako Independent mu je dao samo 3 od 5 zvijezdica. Pa dobro, ali to je Independent. To je istina. Wow. Od koga? Edwin Collins. Ko je Edwin Collins? Spjevač. Actually, I don't Scottish musician, producent. Tako i dalje, bla. Ok. Ima 2 cerebralna hemorrhage'a. Ali okej. He's good. Dobro. Aha, znači još je živ. A gledaj, i dalje present. I dalje je aktivan. Bravo, Edwin. Bravo. Okay. Idemo dalje. A label Heavenly. Harden-Ellenburg Affair. Huh? Kontroverza u Njemačkoj surrounding a series of court martials, bla bla bla. Kad je to bilo? Regarding accusations of homosexual conduct. Molim? Libel, bla, od 1907. do 1909. Znači to je serija pravnih Kad učit parnica. povijest prek Wikipedije je super. Pravnih parnica gdje su nekoga optužili za being gay. Being gay. Poznata mi je neka parnica između nekoga, ali Harden nisam v. siguran Moltke, je li Harden ovo. v. Stodel, Ellenburg, Moltke v. Harden. Da, Aha. interesantno. Šta je ovaj tu? I neki crtež. Anke Bulles, Gutes Morgen, du bist nicht so Hundsgemein. Huh? Cartoon satirizing Billow published October blah, title on the man, Captain Good Morgan, you would never be such a bad dog. Šta? O čem mi pričamo? Gdje sam ja? Claiming Harden took hush money for homosexual... Da, vidio sam hush money. Aha, Okay. znači to je neki gomila Znači dobimo neku kontroverznu aferu sa hush money, sve to i sa kraja 10 godina. Da, znači dovoljno, to su Bez veze. više odraslih muškaraca koji su se na pravni način svađali oko toga ko je gay. Da. No, you gay. No you. Doslovno. Ali se jako puno... Ajmo nešto modernije. Na primjer, Bob Corritor. American Electric Blues Harmonicist. Isuse Kriste, vidim danas smo u sabu svi nekakvim bluzu. Jel mogu direkt preskočiti ovo? Da ni ne čitamo. Okay, ja nemam šta reći za blues i za jazz i za te izmišljene forme muzike. Ali zato je Yamake Highwater. Born as Jackie Marks. Also known as J or J Marks. American writer and journalist of Eastern European Jewish ancestry. Ok. Yamake. Sa J. Yamake. Highwater. Ja mogu i ovo preskočiti. Da, ne znam ništa o istočnoeuropskim... Oh, come on. A Buddhist Association in Manipur. Manipur. Ne mogu i ovo preskočiti. Pa također ne znam dovoljno o budizmu da bi mogao išta reći toga. Ali eto, fun fact da je trenutačno Akshayananda of Tripura presiding monk. U ovom specifičnom budističkom. Idemo dalje. Oh my god, gledam u sliku. Ko je ovo? Louis Zapata. Zapata kao povezan je sa... Kao Aston Martin Zapata. Kao sa Zapatom? Pravim Zapatom? A Mexican writer who is one of the most prominent gay writers in Mexican literature. Literature? Literature. I jedino ima nabrojeno novels, 15 njih, i to je to. Kako to misliš jedino? Pa kao ništa o njemu. Aha, to. Da, dobro. Okay. Osim creepy slika. Pa da, ali to je zato jer je gay.
Ok, Filipe. Pa ne, nego Wikipedia ti neće onda pisat ništa Ha? o meksičkim gej književnicima. Mogu dalje. Ja, sure, Da. nisam ništa čitao njegovo, pa onda... Paul Mathias. A, evo ga. Došli smo do malih živućih stvorenja biološke. Genus of small operculate land snails. Goddamn snails. Glupi Ok, puževi. imamo kingdom, animalija. Okay. Ne, nećeš sad ovo pričati. Moluska. Ne. Ok. Misla, Gastropoda. molim te, nastavi. Dobro. Stisni dalje. Ok. Kao nastavi čitat. Ne. Kajedno gastropoda. Dobro, evo, idem dalje. A male hammer thrower. A daj me samo ubi. A, hammer kao od kladivo. Da, Wow. Kristof Nemeth. Kad se natječao? Ne. Zadnji put 2014. I nije baš uspješan bio, iskreno. Zanimljivo. Da. Zanimljivo, ha? Zanimljivo. Kako se prvi put počelo bacati kladivo? Da, koji čudno je. Zašto je netko odlučio... Staviti kamen na vrh. Ali čekaj, je li kladivo ili nešto slično kladivu bilo kao element u lovu? A pa možda ono kao... Jel ima hammer throw svoj plavi link? Hammer Origins. Ne, pa pračka, da. Pračka originalna se kao vrtila oko glave i onda si ubacio... Da vidimo. 15. stoljeće. One of the oldest of Olympic Games competitions. Stvarno. Aha. Kao, prvi put u Grčkoj su imali trčanje, hrvanje i kladivo. Ili šta? Dobro, the hammer evolved from its early informal origins to become part of the Scottish Highland Games in the late 18th century. Naravno, da će Škoti ima to. Škoti će bacat kamen Kamenu dalje, ono. Bla, bla, bla. Da, niš bitno. Jel evoluiralo iz lova ili nešto tako, ili su samo imali kao ko može dalje baciti ovaj kamen? To niš ne kaže, ali skoro sigurno je. Jer kužiš ono, koplje imaš, koplje, ne? Najdalje je bacio Juri Sedik. Okay. Aha, znači jak je SSSR, onda je skoro sigurno bio na znači, drogama. kladivo je još jedan od tih kao izmišljenih sportova. Na primjer? Pa mislim, znači imaš neke sportove koji su prirodno kao, ko je bolji u ovom? Ko je bolji na 100 metara? Da, imaš trčanje, imaš kratko trčanje na 100, eventualno 200, imaš srednje? dugačko trčanje, imaš dugačko trčanje na maraton. Ajde, dobro. I to je ono kao, doslovno ko je brži da ulovi pumu i doslovno ko je izdržljiviji da može se preseliti. Od grada do grada otići i reći da napadaju ovi. Kao Origin maratona. Kao i doslovno da. To je to sa trčanjem. Onda imaš, teško mi je to za reći, jer ne volim ovo i jako me smeta što ću ovo sad reći, ali konjički sportovi. Da. Ok, konji, važni nekada, danas, ajmo to isto na motorima raditi. Ko je bolji na njima? Alka na motorima. Zašto ne? Oh shit. Na biciklima, to postoji. To stvarno postoji. Cool. Ali koga briga, konji su sranje. Da neko napravi transkript ovog mog govora bi zvučalo jako kod Donald Trump. Ali dobro. Neka čuda struja svijesti ovdje. Znači konji, fajn. Šta je dalje? Plivanje. Apsolutno, isto. To je normalno. Isto kod trčanje, ali u vodi. Plivaš, moraš loviti ribe, bio si na brodu, pao si sa broda, gle tamo je otok, moraš doći do otoka. Plivanje. Na duge staze, apsolutno. Možda je dosadno zagledati, ali to nije izmišljen sport. To je kao nešto što je... Što ljudi rade, da. Da. I onda imaš bacanje koplja. Koplje je... Moraš baciti... Moraš ubiti onog vepra, inače će pobjeći. Moraš biti... I onda moraš... Also, kužiš, sa kopljem imaš daljinu, imaš snagu, ali moraš imati preciznost, zato imaš pikado. Još jedan neizmišljen sport. Savršeno. I pucanja razna. Različita pucanja, apsolutno. Pucanja i luk i strijela, da. Tako je. Streličarstvo, streljaštvo. Dvije stvari. Educiraj se. Da. Okay. Onda imaš... to je to. To je to? Kao to su svi sportovi koji su legitimni sportovi. Sve hrvanje, znači... Da, boksovi, kao, ajmo reći, sure. Okay. Kao, ako te neko napadne, moraš preživjeti. I to je to. To su sportovi. Sve ostalo, osim toga, su izmišljeni sportovi. Istina, gdje je neko došao i rekao, ovo bi bilo sad postoje izmišljeni sportovi i postoje izmišljeni sportovi. Da, kaži razlog. Znači, izmišljeni sport je nogomet. Kao, nema veze s vezom. Neko je morao sjesti i napisati pravila. Ali je nogomet dobro koncipiran sport. Da. Kao... Inače se koriste ruke za precizne stvari, ajmo mi reći, ne možeš više koristiti ruke, sad samo koristiš nogu. Može. Odlično. Izmišljeni sport je rukomet.
taj sport praktički i da nema pravila. Kao doslovno je, To je istina. ovo je broj ljudi, lopta je ovako velika, ne smiješ ući u 6 metara, ostalo, koga briga? Wing it. Koga briga? Je li imamo vrijeme točno koliko traje napad? Ne, nemaš. Je li imamo, što je faul? Kad ja odlučim. Da, nemoj biti previše agresivan, ok? Kao, jel se smije napraviti 3 koraka ili 12 koraka? Nemoj da bude preočito samo. Kao, jel se smije stati u 6 metara? Kao, onako, kao, nemoj. Pokušaj ne. Nećemo ti ništa napraviti, ali pokušaj ne. Kužiš, to je izmišljeni sport. Da. Pod izmišljeni sport idu ono samo kao gimnastika, da. Zapravo izmišljeni sport. Kao koga briga da li možeš napraviti 3 salta ili 2 salta. Nije bilo važno naraditi piruetu na velikom Da. podu. Brzo klizanje, kao onak, whatever. Hokej je kao, ajmo si, to je izmišljeni sport. Da. Ja jako volim hokej, ali kao, koga briga. Da, to si pravo. A bacanje kladiva? Izmišljeni sport. Nije previše, da. A zato šta će, Ali ima veze to, gle od kad je. Gle staru sliku, ono. golf je izmišljeni sport. Wow. Kao, budemo realni. Gle, Škot koji očito je Škot. Aha, možda zato jer Kilt ima i Da, baca. ali kužiš, kao kladivo, kugla je ono kao još, ajmo reći, ima nekog... Ako želiš ubiti nešto u blizini. Da, ali kladivo, ne razumijem. Da. Anyway, sad kad sam... Ovaj tangent je bio Sad kad sam zanimljiv. doslovno dovoljno gluposti rekao. Idemo dalje. Da. Ok. Ovo bi bilo, Kao, ovo je moje mišljenje. ovo je bilo Kužiš što? zabavno. Schizoid video game. O ne, izgleda loše. Ušli smo u... Izgleda kao igra za Wikipedia ima stranice za video igre. Tamagotchi. Tak izgleda, gle. Za Tamagotchi. Action game iz 2008. O bože. Za Xbox 360. It Aha. looks like ass. I therefore, idemo dalje. Apsolutno. No bože. Molim? Šta? Ok, Washington Mystics je Women's National Basketball Association A team. ne. Tim iz WNBA i ovo je Wikipedia stranica o A da, sezoni tog tima iz 2013. By the way, zato jer je NBA klub iz Washingtona se zove Wizards. A ženski je onda Mystics. Kužiš? Witches. Kužiš. Wiccans, ili kako već. A daj, ovo sam mislio da je kao 2013. u Washingtonu da je bio nekakav skup misticizma ili nešto. Molim? Pa da se skupilo kao gomilu vještica i... Znaš bi za to bilo i onda season, i onda solidno velika A stranica. znaš onu za to. ekipu koja sigura kristale u guzice ili nešto, šta već rade, ne znam. Čakra, najvažnije je čakra. Ali to mi je friend jedan moj mi je preporučio, hvala Bruno. Kaj? Ako otičeš na Instagram i upišeš u search kao witches, witches of Instagram ili nešto tako, Ok. izlazi jako puno gluposti. O ne. Jako puno, Da. baš čudni stvari. Eto, i imali su prilično shitty sezonu gdje su bili treći u konferenciji. Ok. Ali dobro. Ne znam kako funkcionira konferencija u ženskom. Da, nije. Za ženskoj košarci. Arena Verizon Center. Wow. Ali dobro. Coach. Prastar je. Okay. Ali sad me zanima da googlaš tipa... I mene. Idemo dalje. A tipa vještice ili nešto. Ali uvijek možemo pričati o Kpa Sherman. Liberian professional footballer. Sad kad kažeš KPA, Aha. spell that. KPAH. Šta nije to onaj film sa Kevinom Spaceyem? Ha? Ne, to je K-Pax. Ne znam kaj je to. Ne znaš? Ima onaj neki film gdje on glumi izvan zemaljca ili nešto. Ha? Ja mislim da je tako nešto. Zove se K-Pax i on ima naočale na posteru, sunčane. Tog se sjećam. Što nije K-Pax ono tamo gdje on ide jest bananu, ali ju pojede kao cijelu sa... Filipe, šta ti znaš? Zašto znaš to? PROT is a patient at a mental hospital who claims to be from a faraway planet named K-Pax. Aha, pardon, ne, on je... What the hell? On je luđak samo. Tagline. Jesi ti znao da na IMDb imaš kao za većinu filmova imaš tagline-ove dolje? Da. Koji najčešće nisu bili na posteru, Mhm. nego su samo tagline. Naprimjer, za ovo je Is he crazy or is he light years ahead of us? Ali to nema smisla. Jer je Lightyear. Koji film želiš da ti pročitam tagline? Koji film? Da. Mars Attacks.
Ok. Jel malo random? Zanimljiv odabir, ali Mars Attacks je vrhunsko remek djelo. Pa zato bi trebao imati dobar neki... 6,3 od 10, to je To katastrofa. je nisko, da. Ok, tagline za Mars Attacks. Nice planet, we'll take it. Izvrsno. Odličan je. Iskreno izvrsno. Odlično. Ja sam baš sretan da sam odabrao taj film. Wow, hoćeš još nešto? Koji još hoćeš? Hoćeš neki? Da, tipa... Šta Aj mi ovdje sad ti preporuča odaberi. dolje? A tu mi gluposti mi preporuča dolje nekakve. Uh. Ajmo uzeti... Kum. Oh. To će biti preozbiljno. Kužiš. Misliš? Da. E pa kužiš, ali to je za na primjer ovakvu komediju ti je lako uzeti... Da, istina. A Ti je za napraviti kum je tagline. onak A za kum je ono kao veći teško? pressure. Tagline je An offer you can't refuse. Očito. Ok. A daj nekog, na primjer, Ne. Schwarzeneggera, jel tak Kum neš? 2. Samo malo. An offer you will refuse. The Godfather Part 2. All the power on earth can't change destiny. To je dosta loše. To je puno gore, da. Ok, ali Komando mora ima dobar tagline. Komando mora bi imati. Isuse, bit će neš masno kao... Komando. His daughter His daughter. is gonna get her back. Tagline, Isuse, u 2 reda. If there's a mission that no man could survive, then u zvijezdicama, he's the man for the job. Ok. To je vrlo 80. akcijski film. Ne Jako, sviđa mi se. očekivao sam više. A, a Predator? A još to i onda idemo dalje. Ja. A Predator ne bi trebao biti... Meni dalje zanima da ti googlaš tipa Witches ili nešto tako. ja nikad neću googlat Witches, Filipe. Pa na Wikipediji da nađeš nešto. Nikad. If it bleeds, we can kill it. To je line iz filma. To je line iz filma. To je okej. Ne znam da li je najčešće, da li su... Evo, sljedeći film koji dobimo na Wikipediji, ako ćemo uopće dobiti film, ćemo potražiti tagline. Može? Ok. Ako dobijemo, a nećemo. Nego sada dobijamo... Ha? Bulbophyllum moramanganum. Ajoj, evo ga na opet. Species of orchid. A nije životinja Još ovaj put. nismo dobili biljku neku Da, na evo ga. ovome. Orhideja, jej. Koju Super. oduševljena. Baš sam sretan. Idemo dalje. Isuse. A nadao sam se da ima... Da. Šta? Ne vidim. 2010. U novozelandskoj televiziji. 2010. kao godina ili 2010. kao desetljeće? Ne, godina 2010. Aha, jasno. To je 50. godina continuous operacije televizije na Novom Zelandu, viš ti to? Dalje. Tak piše. Slobodno dalje. Imamo The Apprentice New Zealand. Imamo The Fifth Files. Ok, idem dalje. Dobro. Bank of Korea. Od 1909. do 1950. Što znači do 1950. To je bila centralna banka kolonijalne Koreje i Južne Koreje. A više nije. Više nije, valjda. Dissolved 1950. Replaced by the newly formed Bank of Ti Korea. koji si kao u Koreji, Nisam, Korea u Zagrebu sam. u Korea spika Ok. stvarima, jel znaš šta znači one četiri znaka na južnokorejskoj zastavi? Da, to su kao... Zaboravio sam Ima koji... kao spiritualnost. Da, zaboravio sam koji su frezovi, ali su neki tako Šta kao... znači? Šta znači? Možda nađem. Ajde, nađi. To sam baš tražio i vrlo je zanimljiva južnokorejska Je. zastava. Znam da sam vidio da ta 4 nešto znači Da, specifično. znači ovaj 3 crte pune je heaven, odnosno spring, odnosno east, odnosno humanity, father, justice. Ok, to znači jako puno stvari. Pa koji svako predstavlja neko tijelo, zato je heaven, sun, moon, earth, neki season, kao smjer, virtue, family, natural element i značenje. Možda samo značenje pročitam. Ajde samo znači. Znači, Ali to je- zanimljivo mi je da doslovno svaki znak znači Da. 6 različitih Da. stvari. Znači to je justice. To je kao kad se ne možeš odlučiti šta ćeš imat na zastavi, pa odlučiš imat ću sve. Da, to je dakle gone. To je justice. Okay. Onda 3 crte samo je srednja prekinuta na pola. To je ri, to je fruition. Ok. Mhm. Onda prva i treća da su presječene, to je gum, to je wisdom. Ok. I sve 3 presječene, to je gone i to je vitality. Mi smo gum, zato jer je to Zato? sun. Zato jer smo mi sinovi. Aha, san kao san, a ne san kao san. Mi smo sinčeki. Ne, to je mjesec. Pa da, ne kao... Zima. Mi smo sjever. Inteligencija. To nismo. Voda. To jesmo. Ali inteligencija nismo. To jesmo. Da.
Ali eto, da. Bijela boja je tradicionalna u kulturi. Circle in the center je balans u universu. Zašto crvena i plava? Crveno je positive cosmic forces, plavo je negativne, vidiš. Imaju obrnuto. Doslovni yin i yang, ali korejski. Da, znači obrnuto. I ovo je bila varijanta. Ima zbog nekog Sa razloga sidrima. sidre. Da. To je čudno. Je, ali vrlo zanimljiva zastava i kuš kak su napravljeni, kuš kak je dizajnirana i sve to. Cool. Baš je... Da. Dosta dobro. Korejska zastava, top 10 mojih zastava. Sigurno. Definitivno. Drugih 10. Drugih 9. Shit. Sad full sam želio... Imam sa strane plakat sa posterima. Da, full sam Ok. želio kao krenut. Ajmo Ajde sada. kreni. Ne znam, koje su dobre. Norveška je meni tipo brutalna. Norveška je cool, meni se Brazil jako sviđa, uvijek mi se sviđa. Riječi na zastavi su mi kao malo pa se. Istina, dobro, ajde. Ali ne znam, meni se sviđa. Seychelles je meni cool. Seychelles su Koji dosta počinju bomba. dolje, lijevo i idu bam. Da. Koliko ih ima? 5 boja. 7 Ajde boja. redom. Mislim, vidiš kako su redom Seychelles. Koje zastave mi još? Jesu Bahami cool? Ne Bahami. Barbados. Sa Maserati znakom. Barbados, ti je Barbados. Isto zapravo znam. Bangladeš. Zeleno s crvenim. Da. Misliš fake Japan? Jesi skušao da Bangladeš ima svoju crveni krug Ne malo u prema centru. lijevo? Da. Mhm, da. To je zato jer Ajde. doslovni opis bangladešanske dizajnerske ekipe koja je radila zastavu. Dobro. Zato je da kad se vijori na vjetru izgleda kao da je u centru. Wow. Što nema smisla? Wow. Jel ima smisla? Ne baš. Vjerojatno ne. Ne baš. Možda dalje idu. Ajde, da. Ne znam šta više. Kako smo došli do Koreje? Bila je, Korejska narodna banka, da. Da. Daj googli nešto sa vješticama i Na Wikipediji. na Wikipediji, da. Tipa witch. Mrzim ovo. Ovo sam rekao da neću raditi. Neću to, nego ću witch disambiguation. Šta znači witch disambiguation? Bravo. Imaš grupu, odnosno band Witch. Ok. Imaš ships Mhm. koji se zovu witch. Witch, Catboat, Aha. HMS Water Witch i HMS Witch. HMS witch. Kao doslovno Odnosno D89. postoji britanski Da, u Drugom svjetskom ratu radio. koji se zove HMS witch. Eto. Stvarno? Šta se ne bi Znači, trebali biti zvat po decommission. nekakvim mjestima ili ljudima ili nešto? Soon after, evo, preživio je Drugi svjetski rat. Nakon 15.8.1945. Ha. Jel te? Jel kažeš šta je s njim bilo? HMS witch. To je baš glupo ime za To brod. je malo glupo ime. Kao, Oh, look, it's the witch! which boat you are on? On the way. The witch. No, yeah, that's what I asked. Which boat? No. Okej, ne, idemo dalje sada. Evo, daj mi sad, čekaj, sad me zanima to. Ne zaslužuješ. Al da mi Zato gu- jer si tu foru rekao. Ali da mi googlaš Ajde. koji su sve brodovi britanski. Ok, kako Kao misliš? HMS nešto. Dobro. Pa da vidimo koja su sva imena. HMS List. list. Ok. Kao prvo, vjerojatno ih ima 1000. Šta je HMS? Her Majesty's Naval... Da. Okay, da. Her Majesty's Service. Aha, ima alphabetical. Ok. Aircraft carriers, znači types of ship. Aha. Fictional wooden, fictional metal. A ovo su Fictional. fictional, da, to nije potrebno. Koji su... Mislim, Doslovno ima ih gro. Hoćeš filmovi? pretpostavljam da u Dunkirku su sve Skoro pravi sigurno, brodovi. da, skoro sigurno. HMS. Šta nema u James Bondu u onom... Ok, evo U filmovi. Tomorrow Never Dies oni kažu da je HMS... This is the HMS Devonshire... Da, jel Ali to je Devonshire? najvjerojatnije pravi. This is the HMS Barbara. Doslovno šta svi ovi filmovi su bezvezni. Oh wow, John Wayne, The Sea Chase. I tu je HMS Rockhampton. Yeah, no shit. Brockhampton. Da ga ne bi nazvali tako. HMS Brockhampton. Ok, ovo je dam. Ali odaberi jedno slovo. Jedno slovo za pravi brod. Da. D. Znači, ima od D do F. Zato Znam je da kao- to nisi htio. Ima i gro. Ima Dunkirk jedan koji se zove, vidiš? HMS Dunkirk. Jel bio nakon drugog svjetskog rata? ili- Ne, bio je u 17. stoljeću. Ha? I 18. Kako im nije ponestalo imena za... Zato što su, vidiš, 3 broda su bila nazvana Dunkirk. 4. Aha, znači očito im je ponestalo imena. A gledaj, jednog nakon drugog svjetskog rata nazvali Dunkirk, to nije dobra sreća.
Zašto su napravili to? Pa vidiš da je trajao do 65. Tako da, To je istina. možda im je dobar. Isuse čekaj. Kriste. Ok, moramo naći na Essex Prize. Empire Peacemaker je dope. Empire Peacemaker. I ima stranicu. Ima puno Empire-ova. Gle, Empire Comfort. Empire- Empire Crossbow je dope. Empire Chlamydia. Ne, to ne vidim. Empire Broadsword. Ima Empire. Emperor of India. To je malo To čudno. je čudno. SS Empire Peacemaker. British Combat, kad je bio? Drugi svjetski rat. A drugi svjetski rat, da? Nice. Wow. Cool. Preživio. Ima jako puno brodova. Jako puno brodova. Empire- Earl of Peterborough. Ok, ali postoji jedan koji se zove Francis. I Francis je dosta kao... Friendship! Daj da vidimo. HMS Friendship! Puno ih je bilo. 17., 18. i 20. stoljeće. Kako slatko! Wow, i samo jedan od njih ima stranicu. Merchant vessel. I zbog nekog razloga samo slika nekog beja. Aha, dobro. Dobro. Ok, HMS Friendship je moj najdraži. Flamborough, Head i Prize. Wow. Daj čekaj, ti gledaj tamo lijevi onaj dio. Ovo je cool. Ovo mi se sviđa. Dobro, ajde Fury, Furious Zbog nekog razloga Falcon in the Fetterlock. je jedan te isti. Da. I nema stranicu. Frog, HMS Žabica. HMS Flash. Flirt. What a flirt. HMS Flirt, baby. Wow, gledaj kak je seksi izgledao. To je Da, crno bojan i sve. da, Wow. zato jer je Flirtatious. Flirty. Launched 15.5. What a day, huh? Oh, Birthday boy. bravo. Da, čak 102 godine prije nego što si se rodio. Nema veze. Dobro. Ali mogu reći. Hm? A da, na moj rođendan Je, HMS Flirt bio lansiran. tako je. Eto, Ok. cool. I dalje mi je HMS Friendship. Mi je Potonuo je, ali eto, kaj ćeš. malo bad. U Prvom svjetskom ratu. Malo bad. A dobro, pa preživio je više od 20 godina. Gro godina, da. Ok, idemo dalje. Ovo ćemo preskočiti. Da. Idemo dalje. Ovo još malo South Korea. Hwang Gak Dong. Hwang Kak Dong. Kako smo rekli da se zove ona hrana iz prošle? Bibimbap. Bibimbap. Dongovi su kao administrativne jedinice grada. Znači Dong. Dong. kao Črnomerec. Črnomerec, basically. Aha, Da. Črnomerec je naš dong, znači. Basically. To je neighborhood. A ima Dong i ima još nešto, ali sam zaboravio kaj. Kako znaš o administrativnim jedinicama Koreje? Zato jer sam ekstra to proučavao nakon što sam Parasite gledao i zanimalo me di je njihova kuća. Da. Mislim, njihova kuća ne postoji. Njihova kuća je najvjerojatnije gore. Ima određen dio Seula koji je onak full bogati. Dobro, ona cesta je neka cesta, ali kuća Da, je kuću fake. je on napravio, režiser. Ali baš te ceste tamo gore kad ideš na Google Streetu izgledaju onak skoro isto. Jako zanimljivo. Aha, da. zato si gledao. Mhm. Ne znam, ja znam samo za Harajuku. Da je I Gangnam, znaš. Gangnam, da. Ali Gangnam je Čekaj, dosta čekaj, samo, južno Je li istočno. Harajuku u Seulu ili u Tokiju? Ne znam kaj je Moguće da Harajuku. Daj Google, please. Kak se piše? Harajuku. Ali što je logično. Ali mislim da je Tokio. mislim da se Harajuku, zeznuo. ovo izgleda kao Japan, da. Da. Da, okej. To je malo racist od mene. Ali znaš i Gangnam, to isto. to Eto. istina, to znam. Idemo dalje. I praktički je Harajuku i Gangnam je ista stvar. Kao bogate, afluentne. Dobro, ajde. Ali zato Mark D. McDonald nije ista stvar. Nego je on electronic engineer i mathematician. Viš ti to? Malo dosadno. Malo dosadno, pogotovo jer nema sliku. Oh, Da. he's Australian. Da, evo, da je imao sliku, onda bi mi odjednom bio puno Pa da ima zanimljiviji. sliku, najvjerojatnije bi imao sliku zato jer je zanimljiviji. Ček. Idemo dalje. Da. Da, to sam htio. Nordic Junior Race Walking Championships. To mi podsjeća na Malcolm in the Middle. Šta znači junior? Under 20. Aha. Znači, Znači- psych, to mi nismo. Ako si ispod 20 godina, ne možeš se natjecati sa pravim dečkima u... Ne, možda možeš, možda je ko nogomet, di možeš u obje igrat. Pa dobro. Još nešto te zanima tuda? O Nordic, ne. To je okej. Otkazana je 2003. Aha. I Osim od tad nema. činjenica da im je ovaj znak baš jako ružan. Da, Ali dobro, ajde. eto. And now we know. Da. Idemo dalje.
Ice segregation. Wow. okej. Jel je to onaj to je- black ice koji nalaze? To je Jel rasistički. to? Da, ice segregation je kad imaš crni led i kad imaš obični bijeli led. Da. Ali, gledaj, vrlo zanimljiva stranica se čini. Geological phenomenon produced by the formation of ice lenses. Wow. Ok, nećemo čitati o ledenoj segregaciji. Idemo bookmarkati. Ovo je za poslije. Ali zato Maxwell Convention nije. Šta je ovo? Metoda for defending against an opposing strong one, no Trump. Ha? To je neka kartaška igra. Features, Za koju igru? Bridge. Za bridge. Metoda for defending against an opposing strong one, no Trump, ne znam kaj je to. Opening by intervening in the direct and pass out seats. Ovo je jako samo riječi. Da. Ne, jer je one no Trump, jer je Trump je adut. Ok. A no Trump je Ali ja ne znam, neadut. ali ja ne znam bridge. Pa ne znam ja bridge, ali znaš otprilike što je adut. Ne? Ok. I onda je, ako neko započne se... Ne, neću pokušavati objašnjavati bridge. Wow, gledaj zašto je nazvano Ne znam tako. bridge. Nazvano je Maxwell, zato jer su dvojica koje su izmislila, se zove Maxstroth i Rodwell. Ok. I onda je Maxwell. Ok. Mm. Mislim da moramo naučiti bridge. Ok. Ja Idemo bi dalje. naučio... ja bi bridge naučio. Vrlo slično nešto. Daj mi googlaj mi bridge. Carom billiards je Aha. neka vrsta biljara. Ok. Aha, karambol. Je Šta to, nije karambol? je to poznato? To mi je jako poznato, da. To sigurno ima neka pravila svoja posebna. Kao... Kako se zove Mm. onaj biljar koji smo gledali prije par tjedana je bio na televiziji, ono? Se Bilo je sjećaš? nešto Bilo su čudno. dva tima po dva su igrali. Da, i to je čudno bilo. I bilo je onak 10 kugla. Da. I nije bilo kao punih i praznih i nije bilo kao... Nego je bilo od 1 do 9. I Da. onda posebna. I mogao si... Ne sjećam znam. se koja su bila Možda je to pravila. to. Mislim da nije. Super Zato mi je, ovdje ima dvije bijele. super mi je ova kategorija gdje piše mixed gender i onda kaže yes, sometimes in separate leagues. Ok. Ok. Wow, Olympic presence. Olympic? No. Da, no shit, ono. Kao ne, nema šanse. Da, ne. Apsolutno ne. Wow, gle. Ok, da, to su veličine stola u karomu. Karambolu, da. Ok, idemo dalje, ovo je glupo. Ali zato Beit Jala Lions. Je li to nekakva revolucija? Ne, to je Arapska Rugby Union Club. Arapski... Bez veze. Ovo je tak dosadno. Čim vidiš nekakvog... Nismo dobili ni jednu zanimljivu Wikipedia stranicu. Da. Čim dobiš nekakvu... Mm. Nešto što zvuči cool Dobro. i onda zvuči kao nekakva revolucija ili zvuči kao šta je bilo ono sa Washington Magics ili nešto Da. i samo ispadne da je sportski tim. Žao mi je. Dosadno. Idemo dalje. Gloidius brevicaudus. Je to biljka, životinja ili dio A tijela? venomous pit viper. Ovo je cool. Zmijica. Idem kopirat to i naći kak izgleda ta određena zmija. Ok, zato jer me zanima. To me zanima. Zmije su cool. Izgleda kao zmija. Bog me da. Iako izgleda lijepo, ima lijepe šare. Šta je ova Lijepo. narančasta tu dolje? To. Da. Iu. Aha, to je albino. Slatko! Kuš bijelo je, ono što je crno je bijelo. Fora. Baš je slatko. Je, cool je. Ne rep. Rep je ogavan. Prišla mi je ekipa da postoji kao nekakav otok Mhm. na obali Brazila, Dobro. gdje ima tipa onak 4000 otrovnih zmija. Sve različite nekakve vrste i tako nešto. I da postoji na tom otoku kao svjetionik. I da moraju ići jednom godišnje kao popraviti svjetionik. I onda kada dođeš, a full se ne smije ići tamo, potpuno ilegalno, ali dolazi ekipa kako bi krala otrovne zmije. I da ih ima kao gomel, ne znam koliko na To je kvadratni cool. metar. Daj googlaj. Sad ja pričam tu iz guzice koliko ima prostor, koliko je veliko, koliko je... Brazilian Snake Island. Da. Zvuči kao film koji bi definitivno želio gledati u jedan We're ujutro. going to the Brazilian Snake Island. Aha, zove se Snake Island, okej. Zove se Ilha de Queimada Grande. Also known as Snake Island. Ilha de Queimada Grande. Okay. Čekaj, ima 430.000 metara kvadratnih.
To je podosta. To je dosta. Ne, ovo je... Aha, da. Ček, Što? to je cijeli... To je Brazil, da. Aha, ovo je otok. Ful je blizu otok. Da. Dobro. Aha, Ok. Venomous. da. A neki drugi pit viperi, evo vidiš, kad smo Ok. već pričali o pit viperima. Ali tu ne smije biti ljudi. nego samo su Endangerment, kao because there are so many snakes on one island, by some estimates, one snake to every square meter. jedna zmija na kvadratni metar. Jedna zmija na kvadratni Znači, metar. Mi nemamo ništa. Koji znači pretpostavljali su da je populacija 430,000, što je i površina, but Ok. recent estimates are much lower. Aw. No. Ali, ok, čekaj, jel mi imamo nečega u ovom stanu što je 1 po kvadratnom metru? Koliko imamo kvadratnih metara? Tipa, blago preko 100 sa balkonom. Uf. Znači, jel imamo 100 nečega u ovom stanu? 100 nečega? Da. Ne. Kako ne? Čeg bi imali 100? Sigurno imamo 100 nečega. Tipa 100 majci, A pa dobro, to da. kužiš. Cool. A majca otprilike je 1 kvadratni metar. Ne, full nije. Aha. Uopće nije. Ne kao da bude metar na metar. Da. Aha. Ili imamo 100 knjiga, Ali imamo gle, sigurno. Ne, imamo puno više od 100 knjiga. Demografika, population, 2000 to 4000 i u zagradi piše snakes. Well, to je Da, ja bih želio vidjeti sliku toga. kao... Kao da li ima ona kao... Kužim. Zašto nisi samo otišao na... Smije? Snake Island odeš i odeš u slike. I ima slika sa Samuel L. Jacksonom. Aha, kaj kao, zato jer je to Snakes on a najoriginalnija Plane. forma. O, ne! Ne! Well, to je ogavno. Kuži, nisu mi bed inače zmije, ali vidjet O, ne! na jednoj slici doslovno kako ih izgleda 50. 50. Izgleda kao da ih ima 1200 na ovoj slici. Mm. Isuse, fuj! Ne. Ne sviđa mi se. Nikako. Izgleda ko paluba broda i užad dolje. O, nikako. Isuse, ali ovo kad su baš u grmlju ovako kao na gruvanje, to mi je... Ova slika je super. Znači slika otoka i puno strelica i nad kojima piše Snake. Ok, ovo će nam biti story Može. za post. Ostavljam otvoreno. Isuse Kriste. Evo, kužiš, znači Ovo me malo demotiviralo za dalje. znači jedna zmija po kvadratnom metru. Nije. Dobro, je. Ali ajmo reći da je. Nije ni približno. Zašto nije ni približno? Pa pisalo je 2000 Aha, do 2 do 4000. 4000. A znači A da ne je... 430 Znači 1 na 100. A kako onda objašnjavaš to grmlje tamo gdje je bilo 40 zmija? Negdje su stisnutije koji gore. Vidiš sliku. Ovdje na plažama sigurno nema. Sigurno ima. Zapravo svugdje di je otvoreno i di nije šuma ih sigurno nema. Zašto? Jer vole sjenu. Jel zmije vole sjenu? Da, Pa vole biti na toplome. vole sjenu. Aha, ne, zato jer su hladnokrvne. Pa ali su hladnokrvne, znači da moraju biti na suncu umjetno da bi se mogli zgrijati. Buraz vole sjenu. Buraz, ove zmije obožavaju sjenu. Hoćemo jednu zadnju. Aj, Mora biti dobra. Random baby. Ne, idemo dalje. Vladimir Kravc. Ne, Stoneflower album. Ne, idemo dalje. Computer Ghost, Australian film. Ne. Rekao si samo jednu. Ovo je već zanimljivo. Ok, ne možeš to reći za nešto što se zove bus accident. Mabodalen bus accident. Bus crash u Norveškoj. I pa i sad, i koliko ima mrtvih mislava? Koliko ima mrtvih ova tragedija za koju si ti sad rekao, to je baš cool. Idemo na sljedeću stranicu. Ajde. 15 ih je bilo. Aha. Jel je? Faker Bosura. Ovo je neki lik koji je ubio nekog. Oh shit. FBI. Zatrpiš FBI. Isuse, member of Al-Qaida. Oh no. Isuse. Znači, želi smo nešto cool, dobili smo nesreću da je umrlo 15 Ali ljudi Canadian citizen. i člana Al-Qaida. Ali ne, sad će sljedeća vidora. A biography of the Reverend Absalom Dow. Molim. Opet jazz. Saksofonist. Šta se dešava? Ne idu da. Čekaj, suzim. Šta se dešava? Your Cheatin' Heart TV series. BBC Scotland 6-part Tilda comedy Swinton. drama. Wow. Ok. Ajde, nakon što smo rekli još jednu, smo otvorili još 10 stranica, možemo još par. Da čisto dođemo do nečega. Isuse Kriste. In South Carolina. Znači, ajme, ovo je takva niša. Znači, znači, predsjednički election za
Sjedinjene Američke Države 1964. samo u Južnoj Karolini. Da. To je bilo taman nakon što su pucali Kennedyja i onda su bila sljedeće... I koji što je izgubio Johnson. Johnson je izgubio u Južnoj Karolini. 8-0. Wow. Ali je... Johnson je dobio. Pa ukupno je dobio, zato jer Barry Goldwater ne znam ko je. Zato jer sigurno nije bilo predsjednika SAD-a koji se zvao Barry Goldwater. Barry Goldwater zvuči kao... Možda saznaš nešto o Barry Goldwateru. Barry Goldwater zvuči kao šifra za nekoga ko voli da se piša na njega. Okej. Barry You can Goldwater say I'm a legitimate Barry Goldwater. Barry Goldwater je umro od 98. I Dobro. bolje. Republikanac je, pa, you know. A to mu je potpis. Evo, opet ima potpis. Opet ima potpis. Čak i ako je netko ko nije bio predsjednik. Još je PNG. Pa, svaki potpis je PNG. I to je ona kao visoka Super. Kvaliteta. Kao... Super. Čekaj, daj mi naći koliko je bio rasist. Koliko je bio republikanac, Da. to pravo. Jako. Personal Jer tu postoji nekav side article koji se zove konzervatizam u SAD-u. Mhm. I on je u tome, tako da... Da. Pa dobro, zato jer je bio kandidat za vidiš, sad me predsjednika. zanima, znaš šta ćemo potražiti u sljedećoj? Šta? Isuse, to, odmah si sad zapiši. To ćemo potražiti u sljedećoj. Pogledat ćemo, da, naravno, jer je Goldwater. 6 od 50 saveznih država je bilo crveno, Da. sve ostalo plavo. Južna Carolina je bila jedna od njih. Je li ovo bio najveći... To ćemo saznat sljedeći put. Ok, Zato jer to. ćemo sljedeći put Mhm. ćemo proći ko su bili Već 2 epizode za redom imamo. protivnici Ok, svih američkih predsjednika može. u Zapamti to, zapiši u to. izborima. Znači već 2 epizode, uskoro Da. će biti 3 epizode Zato za je- redom, ako je- pričamo o američkim predsjednicima. Ako je bio neki lik koji se zvao Barry Goldwater, Mhm. sigurno je protiv nekoga bio neko ko se zvao još bolje, bio još onak veći manijak. Još čudnije. Dobro, Kužiš. veselim se. Jer imaš i na kraju ćemo doći, a zapravo ćemo prekinut negdje oko Al Gora. Da, zato jer sve kasnije znaš. To, Znaš da. Romney Al Gore, i... McCain, i Romney, i Romney, i Hillary. Da. Ok, Sve jednako loši ljudi. ano. Ja se veselim. Ja se veselim. Ne, ja se veselim. Ne, ja se veselim. A znaš ko se najviše veseli? Ko? The people. Okay. Ne, ja se veselim. Ne. Ne, ja se veselim.